Zdravo svima, kreće još jedna epizoda GTA San Andreas gameplay na srpskom. Pa da počnemo. Odgledajte ovo, pa ćemo da nastavimo. Gledaj sam frižider. Idemo. Uva. Uhuhu. Ovo nećemo gledati. Isn't muito sério, chusso. Mano, que. Mrtav, brate, trebut. Ain't that front yard turf? Man, are you a buster? Nah, I'm down, homie. Mrtav noć. Hey, come on, man. I thought we was back. Ne idem, mamo, ti sporu. Za 103 km iza, ali ja ću ajde palicom kao što i treba da bijem. Fuck you bre, šta ti meni šabre da bre. Sve ću da vas pravijam. Čuću, bume. Tu ništa. Evo. Još jedan ovdje imam sam, jeste. Gotovo je, idemo. Eto. Malo policijske lata. Ukazam šifr da me ne juri, da ne bi me smarala policija dok snimam. Dok da mi se ne prek... Ja tam stali skočim. Bila dobra misija. Ovo je mislim četvrta, da je četvrta misija. To bi bila to. Sad ćemo skoro. Mišunko. Majmuna. Sorry. Boom.
I ljudi, to bi bilo to za ovo. Mislim da je to to. Ćao!